chibai vek ule pathian hroina in cholkar thar kan lo chuang kai le tareng mai voin nun kong hroi tu atan pathian thu discipleship lesson number 4 kan zir ho le anga tukina kan zir tur chu zirtir nun le lali suwa zui ti anidon ani masa in chan chin thama thai jek bung riat chang som pakole chang som ni thu hilo ngai thale masa ila tin le khajek tu pakhatalo kala anena zirtir tu ikalna apia nga kazuyang che ati a tini suana nena sihalten kuwa anneya chungleng sawa te po in bu anneya mihring fapa ero hi chuan alunga na anelo ati a lalpana thu malsom ro se amen lali so zui man he atam khop ani ti kha kan soito a kan nun pum pui hi aphut vekani chimi tur chuan ngai tu tur tam taka omani kanin huamem ti hi zo na poimo ani politician ho zui angot ani velova ti sathila han hlok pui tur te chiam hi atam lo chang om akhongai na angzel hian kan nung mai thin engkim kalsana zui angai chang atam em ani lali suan marka bung khat chang som pasaria ti hian asoya tin I suan an hena mizui ro u ti chuan mi hring man tu ka siamang che u ati a ti in kan mu ani lali suan ama zui tura min som na khan ma ni khe om pui salawa zui turin ti ani a chutianga ma ni in phat tura min ko na chuan hau sak na chinia keng telani pakhat na chuan ma ni khe om pui salawa lali so zui tu te hi ti sathil takin an re thei ani mai theye kharawa ero an hau satlat thin ani an mel han en reng reng pu a ti sathila re thei mel te te nuber ve tak tak ni om tak te po hi tharau lama hallelujah amen pai reng nun hlim ru em hi anom fo thinani mitam takin han ngai ne viau don ma sela tluklo na tam tak tharau lama an nei tlat thin siani adot lia chuan vana ro tak tharau bo hroi thleng tur le van chung khat zel tura van ti hausa tu turin min kovani ti kha kan hriatel apoi mo ome senkhom tu atan min ko ani mani nun hlimnan le kan tharau nun himnan chau ama zui turin min ko lova mi hring man turin tharau bo ve turin tharau bo senkhom turin min ko tel ani tunma chuan petera hian sanga man thina tuna chuan mi hring aman to don ani ama kha chuan lenin sanga man thina tuna chuan chanchin thalen dengin pathian thurilin mi hring aman to don ani ti asoya tirko te thil ti kan en chuan awei khat chanchin thalen den na a thurila mi sang thum lai mai lali soring tua anron in petrot mai mi hring man tu tura ako na zona hian petera hi ako tu thua oi china chuan a hlo tling hle ani avan poimo em chu ko na ngai bok chuan nang le ke po ko kan ni ti hi kan chian apoimo ang ato bera chuan atira pathian thu kan sira khan lali suan zuda hroi tu pol pakhat le khajek tu anti scribes ho zirtir tu ikalna apia nga kazuyang che ti tu te nena khan minzui ra u minzui su u atilem lova senkhom na hi na hau takani a khovel thila du am na nen materially sril ru puchunga zui chi ani lo zia ti hian a khil fia ngal ani acha na hi dang lam khop mai si halten kuan neya chungleng sawa te po in bu an neya mi hring fapa ero hi chuan alu nga na nei lo ti in a chang ani he thu atanga kan mu chu mathaya bungoriat vek atir lama hian lali suwa thil makti kan hunuala sipai zaho tu nawati dam thu te peter pizon le dam lo tam tak ati dam thu te kan mu a athil makti han mu mai khachuan zirtir tu kalokal vedon
zui ve che rem ti em han ti mai po kha thil ol tak ani reng ani ma se lali so zui tur chuan ma ni in phatanga ya hlok na be sei tur om lem lo aman pek huama zui angai ti ero achianga chu chau ni lovin kalsan tur tam taka om zo kani chan tur tam taka omani ti kha an riat fia theinan lali suan a chan dan kha khatiang khana chang ta khani a chu chu I suan an riat adua ti zong hian a chang ta ani Palestina ram le Bible ram vela khuan si hal atam em a Samson apo in si hal zathum lai mai manin lova achu ta khani a leya kuwa an neya an vak chuak thina ti chuan an te lut an te chuak fo thin ani lali su ero chuan si hal tak ngel po ti sathila chuan atluk lova ka in hanti tur po anei lem lo apian na Jerusalem a po khwal buk achang lo ani a arong bol sungin mi in an lom lova adik lo aniang ti tur khopin an hel ma an phiar ruwa an nara khama te pai kha kan tuma chutiang ang chuan lali su khan lunga na hmuna nei lo tak zet ani chuwangin lali su zui tum tu te chuan an zui tur hi an hriat chiana in le lo nget nei lo mi te mu sit le en dong ani ti an hriata chutiang anga lali su tur na ang chu tur ve huama engkim aman pek huama an zui angai ni ti hi voina kan hriat thar le apoimu ani chuwang chuan u naute u voina hian zirtir nun chu lali so zui tu nun ani kan ti mek lai hian mi thaber le mi fam kim ber ero kan ni lo ti kan hriatel apoimo bok ani kho pakhata hianin pa pakhatin heti hianin ati a azui tu fel takni kadu ti thumangin thuasaya a fel fam kim lo he thu soi tu hian ama nge po ain hriat chiana wangin ati sual ve fova abo cheve fo thin ti ain hriat awangin ama nge po azui tu fel takni kadu ani ti in mittuinen thu cha asuyani akera pel ve fo mai ma se chuti chung chuan azui tu fel takni kadu ati ve tranga ma po na satakina sonani ti ke ma nge hian kamitin ka mu ani thiante u zui tu nun chu mi thafam kim nun ani bik lova amai ro chu lali su nun enton zelin voile khata lali su ang zo lo ma sela lali su nun enton zelin azui lali su nun zir zelin ahun amang thin ani lali su hun lai le amalama te po Greek philosopher an lo suak to thin Socrates angei po in ama zui tu disciple poimo tak Plato te Alexander te neya Socrates sakha dam to lo ma sela thi to ma sela azir tir te khan Socrates sa philosophy tam takha an pudar zela an zirtir chong zela chung te chuan Socrates sa philosophy kha midanga an pe chong zel thin ani chutiang ang chuan voina hian zui tu nun chu lali suwa zirtir din muna alu chho thina lali suwa zirtir na le anun dan te la chongin midanga azirtir chong zel thin ani kan ke te hian biakin kong hi zo fo ma se kan nun hian kong dang dai azo theani azo mek po ani hialim peng bo lova malam panangil taka lali suwa zui tu te hi zirtir disciple an chuak thinani tukina hian thutluk na tharle thanen mani na a theu kan kal suak le ani po in kan nun hian lali suwa le azirtir na zui zel ro se Christian na hi ataka mirhing hi kan taklo fo zok thin lali suwa zirtir na ero ataka Christian na po atak amai ro chu chumi takachu kan nun hian azuk phok chuak zo lo fo thina zirtir din mun thleng tura lali suwa zui tu ero chu chumi chu athleng fo thina ni lali suwa zui tu te ero an tak thin fake Christian an ningai lo chuwang chuan voina hian zirtir nun le lali suwa zui kan ti hian lali suwa zui tu chu zirtir din muna hlan kain tharau zara a om thin chumi hum lu tur chuan voina hian lalpa hne na in pe thar leng u lalpa na thu kan zatan mal som ro se
Amen. Itong trayang lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu chulkar thar min hroi kai le ta kan valom tukina hian zirtir nun le lali su zui ti thupui mangin ithu cha toite kan puang chuk le ta angai thatu te zong zong nuna nangin atharin beitir le la kan zawaya ta na tharin malsom le la zirtir nun zui tu nun dik tak kan nei the nan kan zain min tran puyang che i khongai na lali su mengin kan ron di le. Amen.